Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2024 i-Alias. La esiyiqala khona ngo-Alias wayekade eyisosha uswayeka. U-Alias wayeyisosha lama-Special Forces ase-France. Imishini yakhe yokugcina yayise-Afghanistan ngesikhathi kubulawa wonke amasosha ayehamba nawo. Kade behlaselwe e-Afghanistan besesekhempini. Le nto yokufelwa ozakwabo u-Alias yayimudla isikhathi eside. Nokuyilapho adicide ukuyeka umsebenzi wasebusosheni. Nalapho wayehlala yedwa engazwani nabantu abaningi. Nanokuthi wayehleli lapho engasasebenzi. Wayebuya kuthole kunzima sometimes ukubhekana nempilo. U-Alias njengoba simbona la wayelungiselele ukuyohlangana nomunye umngani wakhe ebar. Nokwathi lapho esephuma ngomnyango wanamathiselisa le tape emnyango phezulu eframini enzela ukubona uma esebuya ukuthi akekho nomuntu oke wangena endlini yakhe. Ebar wabingelelwa yilo mngani wakhe ayezombheka uHector. uHector urun i-security company. Wayezonika u-Alias omunye umsebenzi wokuba i-bodyguard elalizogada ingane yasemndenini orich waseDubai. Lowo mndeni orich wawuzophuma itrip yovakasha. U-Alias wawunqaba lowo msebenzi kaHector waphuma wahamba. Wathi esebuyela endlini u-Alias wabona ukuthi iselotape isixebukile emnyango. Esesola ukuthi khona umuntu oyengenele wahloma ngommese wangena. Kodwa wethuka mase efika ngaphakathi efica ukuthi uMastand umnikazi walendlu ayiqashile. Owayeseno 3 months u-Alias engayikhokhile imali yerent. U-Alias wathembisa uMastand ukuthi uzoyikhokhela zonke le zinyanga next month. U-Alias wabuyela kuHector for ukuyothatha lo msebenzi kade unqabile. uHector wachazela u-Alias konke azofika kwenze. Wasemnika ifoni azomreportela ngayo uma kukhona inkinga. U-Alias wahamba wafika kulo muzi wey'cebe zaseDubai. Wafika enye indoda igama layo uJamal eyamchazela wonke umsebenzi azowenza u-Alias. uJamal wachazela u-Alias yonke into in details. Ukuvakasha izimo ey'phuthumayo. uJamal ngesikhathi esachazela u-Alias wafika owesifazane udadewabo kaJamal igama lakhe u-Amelia nendodakazi yakhe encane uNoah ekuyiyona ezogadwa u-Alias. Leyo ngane kuthiwa uNoah yafika ihamba ngebhayisikili ibatshela ukuthi ayifune kugadwa yona. uJamal watshela u-Alias ukuthi umsebenzi wakhe kuzoba ukugada uma wale ngane u-Amina nale ngane yakhe uNoah ngaso sonke isikhathi. u-Amina kwakuyinkosikazi wesi-6 wesinye isiqhumama esikhiqiza u-oil sakhona la eDubai esaziwa nge-Oil Boss. uNoah kwakuyindodakazi yaleyo oil boss. uJamal eseqedile ukutshela u-Alias wamthatha esewamkhombisa la azolala khona nokulungiselela lo msebenzi azowenza. Ngokuhamba kwesikhathi siyambona u-Alias esegqoke isudu eselindele ukuba i-bodyguard. Asejoyina amanye ama-bodyguard asebenzele kwezinye iy'ndawo. Yena umsebenzi wakhe kwakuzogada lapha e-swimming pool ngesikhathi ingane ibhukuda. Kodwa uNoah simthole ezungeza i-swimming pool ngebhayisikili. u-Alias wayebagade bobabili. uNoah wayezula ngebhayisikili noma wakho u-Amina wayese-swimming pool. Later sibona u-Amina ayitshela u-Alias ukuthi akahlale badle bonke. uNoah wacasulwa ukuthi uzodla kukhona ne-bodyguard wavele waphuma wahamba wayodlala nenja yakhe ngaphandle. Ekuhambeni kosuku u-Alias esagada u-Amina wabona kufika imoto yama-deliveries. wahamba u-Alias esewu-receiver for ukuyisayinela. Kanti uNoah uzobona isango olivuliwe wavele aphume ngebhayisikili. u-Alias wabeka phansi impahla wajaha uNoah emmemeza. Kodwa uNoah wathi esahamba wethuswa abantu abamile ngesithuthuthi. u-Alias ngokusola ukuthi la madoda aze kabi wabeka isandla ngemuva elungiselela ukudonsa isibhamu sakhe. La madoda awakhulumanga kodwa abuka le ngane uNoah asuka lapho ahamba ngesithuthuthi sabo. Bedlula u-Alias wanothisa isandla esibhalwe i-tattoo ye-diamond komunye. u-Alias wabiza le ngane uNoah ukuthi akangene ngaphakathi esebonile ukuthi bathakethe. Kwathi later uJamal wabiza umhlangano wawo wonke ama-bodyguard nayo u-Alias. uJamal esola u-Alias ngokuthi uvumele ingane ukuthi iyodlala ibhayisikili ngaphandle. uJamal wathethisa u-Alias for ubudedengu. Wathi uyazama u-Alias ukuchaza ukuthi uNoah ubeyiphumele futhi nayo u-Alias umphuthumile wambuyisa. Kodwa uJamal wayengasafuni kuyilalela leyo nto. Ngalobo busuku u-Alias wabona uNoah ebuka iy'nkanyezi nge-telescope. Wamtshela akahambe olala. Wathi uNoah ukuthi ubengakasitholi isithombe esiright sey'nkanyezi azosishutha. uNoah watshela u-Alias ukuthi uyaxolisa for ukuthi athethiswe ngenxa yakhe emini. u-Alias watshela uNoah ukuthi akakhululeke ingxenye yomsebenzi. Baqhubeka bexoxa kahle bagcina sebexoxa ngey'nkanyezi. Ngakusasa u-Amina nomfowabo uJamal babephikisana. u-Amina ethi ufuna ukuphuma nendodakazi yakhe uNoah bayokwenza i-shopping ngaphandle badle nase-restaurant njengabanye abantu. Kodwa uJamal wanqaba wathi abantu babathagethile njengoba baziwa njengabantu abanemali. uNoah wavumelana noma wakho u-Amina ethi kumalume wakhe uJamal ubenze iy'boshwa. Wathi emva kokuphikisana isikhathi eside wagcina evumile uJamal kodwa watshela u-Alias ukuthi akabaphelezele abagadi. ehlele emotweni balindile u-Alias wafikelwa yile nto yakhe ye-stress yokuzulelwa yikhanda waze waphuza amaphilisi akhe ukuyehlisa. elinye igadi abasebenza nalo lathi likhuluma naye wethuka u-Alias walikhomba ngesibhamu. leli bodyguard lalikhombisa u-Alias ividiyo ye-CCTV eyenza ukuthi azathethiswe uJamal ukuthi uNoah uyavela kwikhamera egibela ibhayisikili. kodwa baveli labantu athi u-Alias bebegibela isithuthuthi. u-Alias wayesadidekile wathola i-warning. u-Alias esehamba no-Amina noNoah uNoah wayejabulela
kuphela ukushawa umoya ngaphandle. Kunokuhleze khiyelwe umalume wakhe uJamal kubo. Sebeqeda i-shopping u-Elias wabalayishisa i-cross emotweni, kodwa waphinde wabona la madoda amabili asolisayo. Ngokuvikela ingozi engenzeka u-Elias wadrayiva imoto washesha. Nokwathi imoto ka-Elias isamiswe i-robot, afika amadoda esithuthuthu ameduze kwakhe waphinde wayibona le diamond tattoo esandleni somunye. U-Elias akachithanga sikhathi, wasusa imoto. Ngesikhathi besabaleka kanjalo, u-Amina wayesekhala ngokuthi bazofa namhlanje ngoba labantu ababazingelayo sebebatholile. Wakwazi ukubalekisa uNono Amina wabafikisa ekhaya. U-Elias wabatshela ukuthi abahlale endlini ukuze baphephe. Late u-Elias wabuza enganeni uNo ukuthi ubani lo bazingelayo. uNo walikhuluma iqiniso ukuthi hhayi ngoba bebezophuma etrip kodwa babalekela u-stepfather wakhe uNo o-rich obizwa nge-oil boss. Ethi uNo uma wakhe u-Amina washada ne-oil boss uNo esemncane na-3 years. Wathi uNo manje leyo oil boss imphoqelele ukuthi ashade nomuntu omdala, omunye usomabhizinisi osebenzisana nobaba wakhe. Ethi uNo umalume wakhe uJamal ubeseplana ukuthi abalekise udadewabo u-Amina nomshana wakhe uNo wayo bacashise eFrance. U-Elias wabona lapho ukuthi labantu besithuthuthu bathunywe i-oil boss ukuthi bazothatha le ngane uNo. Ezwa lokhu u-Elias wacasuka eyofuna iy'mpendulo kuJamal. Anizovele kuqhuma isibhamu ngaphandle inhlamvu ingene idubula uJamal embulala. Okwawukuthi abantu be-oil boss base befikile. Nomsebenzi wasendlini wathi ulethela uJamal itiye bamdubula bambulala. Abantu be-oil boss bangena badubula ama-bodyguard akulo muzi. U-Elias wabona inja kaNo iluma esinye isigebengu engalweni. Naye u-Elias waqhubeka lapho edubula lezi y'gebengu ey'bulala one by one. Wahamba waze wafika phezulu for ukuyovikela uNono Amina. Wathi sengaphandle kanti esinye isigebengu usobona u-Amina ukuthi wayecashe ngaphakathi kwi-closet, kodwa kwafika u-Elias wasidubula wasibulala leso sigebengu. U-Amina ngokubona u-Elias wamcela ukuthi akasindise uNo usethathwe yilezi y'gebengu. U-Elias waqala waphuthumisa u-Amina ukuyomcashisa emotweni, waqhubeka wayosiza uNo. Wasuka lapho esegijima u-Elias eya ngase-swimming pool. Mayiqhamuka wabona ngempela uNo bembophile bemvale nomlomo. Waqhamuka kancane emva kwalezo y'gebengu u-Elias wayigwaza one by one eyiqeda ngensimbi. Waqaqa ingane uNo wabaleka nayo wagijima wafika emotweni wabahambisa beno-Amina esebabalekisa. Esebabalekisa u-Elias bajahwa enye imoto emnyama bedutshulwa, kodwa u-Elias wakwazi ukujikajika eyidakhela le moto kanti uzoyicuphela ukuthi ayiginqe. U-Elias ngokuthi wayengafuni ukuthi babatrack walahla wonke amafoni abo ababewaphethe. Wathatha uNo beno-Amina wayogibela nabo ebhasini lomphakathi. Bahamba baze bayofika endaweni yabantu abahluphekayo. Ngesikhathi beyocela indawo yokuhlala komunye kuthiwa uMegan owakwaba umngani ka-Amina besafunda isikole. Noma kwaqala kwangathi kunengxabano bephikisana ngey'ndaba zakudala, kodwa uMegan wagcina ekudlulisile lokho wabahlalisa. uMegan wacela komunye umngani wakhe ukuthi akathobe amanxeba ka-Elias. U-Amina yena wahamba waya kumngani wakhe uMegan wayomupha amanye amacici eBlue Diamond abizayo. uMegan wavuma wathi kodwa usashaya uvalo ngendlela uNo beno-Amina besengozini ngayo. Ngakusasa ekuseni uMegan wavusa u-Elias ngesihluku emthethisa embizela kwenye indlu ezomkhombisa into eyayidlala ey'ndabeni ukuthi u-Elias owesigebengu esifunwa amaphoyisa ngoba uyena obulale uJamal. Bese destroya wonke amagadi akuloya muzi. Wasethumba u-Amina benendodakazi yakhe uNo. Wacasuka u-Elias waxavuna u-Amina. uMegan wakhomba u-Elias ngesibhamu wamxosha. U-Elias wahamba wayofuna uHector lo wamnika umsebenzi. U-Elias wabopha uHector embuza imibuzo, kodwa uHector wayiphika zonke lezo yinsolo yena wazi wathi naye usathuswe yile nto ayibone ey'ndabeni. uHector no-Elias babuyela bobabili kulo muzi sebeyobuka i-CCTV footage, kodwa bathi befika kulo muzi wethu u-Elias endlini sekuclean ngathi akaze kwenzeke lutho. Bahamba baye control room for ukuyobheka i-video footage. Kwi-video kwavela u-Elias kuwuyena odubula amagadi kungathi futhi uthumbe u-Amina noNo. U-Elias wayiphika lento ayibona kwi-screen etshela uHector ukuthi ubebavikela yena labantu asesolwa ngabo. uHector sezwa lokho wathi ususa lento yokucontrol ikhamera wabona i-video clip encane eyinga-edithiwe inja kaNo iluma omunye engalweni washaya upause lapho. Ebuyela kancane kuleyo time frame wabona ukuthi u-edithwe u-Elias edubula umuntu kanti bekuyile ndoda ebelunywa inje engalweni. uHector wakhophela leyo video file kwi-USB for ukuprove i-innocence ka-Elias. uHector wayesola uDurente ethi uyena uDurente wasuggest ukuthi lo msebenzi unikezwe u-Elias. Badriver sebeye emzini kaDurente bambopha uDurente bemhlaba ngemibuzo wayiphika yonke leyo nto uDurente. U-Elias eyibona kwi-original video ukuthi uyena wabulala igebengu. Ucasa u-Elias esefuna uku-ayina uDurente ebusweni. Wabona lokho wavuma uDurente ukuthi wakhokhelwa i-oil boss imali ukuthi aka-edit video. Kube ngathi konke lokukhohlakala kwenziwe u-Elias. Ezwa lokhu u-Elias wavela wacasuka wabulala uDurente. Ngakusasa uHector no-Elias
Elias baya ku-Amina noNoah ababesesemzini kaMegan babatshela ukuthi yonke lento ibihlelwe yi-oil boss. Ngenkathi u-Elias esebabuza ukuthi iplani yabo ithini, u-Amina wabatshela ukuthi iplani yakhe ubecabanga ukuya ey'hlobeni zakhe e-England, ethi kodwa into emshayisa ngovalo ukuthi akazi noma uzofika ephephile lapho. U-Hector wasuggesta ukuthi abathathwe njengempahla behanjiswe ngecontainer, nokwathi ngalobo busuku u-Hector no-Elias bahambisa uNoah benoma wakho u-Amina kwi-container terminal. Bese endleleni u-Hector wanothisa ukuthi u-Elias ngathi ukhathele, wasuggesta ukuthi abangene kwenye i-restaurant badle baphumule. Bedla kuleyo restaurant u-Elias wanothisa enye indoda esolisayo, wathi uma ilandela wathola ukuthi nabanye balezi zigebengu kade yibahlasela bacashe kwenye i-caravan walwa nabo. Sebashayile wa-check-a lo ayemsola, kanti lo wayelunywe yinje engalweni. Ngokubona ukuthi la madoda athunyelwe yi-oil boss, watshela u-Hector ukuthi abaqhubeke nokuhamba. Ngakusasa ekuseni u-Elias siyabona ukuthi wayegcine elala emotweni ngoba wayekhathele. uNoah no-Amina bayijabulisa okokugcina olwandle sebezohamba ngoba ebusuku bahamba baze bayofika kuleyo container eyayizohamba ngetruck ilayishe nenqwaba yabantu abequmncele. Kodwa uNoah wathi yena ngeke aze akwazi ukuhamba ashiye u-Elias ngemuva. No-Amina wancenga u-Elias ukuthi akahambe nabo vele imali into ekhona. Wavuma u-Elias bahamba ngecontainer. Yathi sihambe 3 hours yami itruck, bathi besathuke bonke abantu ababesecontaineni ukuthi kwenzakalani wavuleka umnyango wecontainer. Kanti kwakuyila madoda ayithunyelwe yi-oil boss ukuthi azolanda uNoah. Uma kano Amina bamdubula bambulala ngenkathi bethatha ingane yakhe sebeyoyishadisa ngenkani. U-Elias wayesindiswe ukuthi wayecashe ngabantu abasebefile ngoba naye wayekade eyifisile baze bahamba babulala. Wathi sephuma u-Elias ephatheke kabuhlungu ukushiya u-Amina eseshonile, kanti ababulali babekade beshiye bekhupha ibhomu kwi-container ngoba wathi ephuma yaqhuba. Kwenye indawo le ethathwe eDiamond, bona babethumba u-Hector umngane ka-Elias bembuza ukuthi bekuyini iplani ka-Amina ebaleka nengane bebeyaphi. U-Hector kawuphendulanga lowo mbuzo kodwa watshela laba bantu ukuthi u-Elias uzomthola kodwa bavele bambulala. U-Elias wavakashela enye indoda ayeyazi eyipilot esebenza emabhanweni eyake yaba nabo yasheshe yayeka ebusosheni. U-Elias wacela iflight eDubai, le ndoda yavuma ukusebenzisana no-Elias. Le ndoda yamsethela leyo flight yamndizisa ukuya eDubai. U-Elias wehle selenda ngeparachute, ehlela kwenye roof wafika wabulala amagadi awu-2 wangena ngama-access card abo. Wangena lapho u-Elias ezosindisa ingane uNoah, wathi esethi uhamba noNoah kanti uzolwa nenqwaba yabantu ngoba kwasuka impi enkulu bengafuni umdedela ahambe nengane. Wathi sebaqedile u-Elias labantu wathatha uNoah esethi umphethe uhamba naye, kanti bazovinjwa elinye igade lathi lidubula u-Elias ladubula ipayipi lamanzi, waqhuma amanzi avuza kuleli payipi. Nokwathi u-Elias sebelwa nale ndoda kwakunzima ukubhalansa ngoba babewabo babili ngokuthi kwakushibilika phansi. Yagcina imcindezelo u-Elias sekungathi uyahluleka. Wathi uma ekubona lokhu uNoah wawudonsa ummese wayo le ndoda wayigwaza ngawo. Le ndoda iseseyinhlungwini yasukuma yaqonda kuNoah kodwa ayifikanga enganeni ngoba u-Elias wacosha isibhamu esasiphansi wadubula le ndoda wayibulala. Wathi sebaqedile u-Elias labantu wathatha uNoah wahamba naye eseyophuma naye kwe-elevator. Esefike phezulu u-Elias for ukuthi awubulala i-oil boss, uNoah wacela u-Elias ukuthi amyeke u-stepfather wakhe angambulali, ethi kodwa akaphephise yena amhambise la ephila. Noma wayengakuthandi lokho u-Elias kodwa wavuma waphuma noNoah. Bafika erufini phezulu nokuyilapho u-Elias asebenzisa khona iparachute yakhe wandiza naye uNoah. Sekudlule 2 days bafika endaweni yase-American Village la kwakuhlala khona u-anti ka-Elias. Wajabula kakhulu ebona u-Elias. Nokuhamba isikhathi bagcina sebehlala lapho u-Elias noNoah. Nokwathi sekuphele 2 months uNoah wayobhalisa esikoleni sakuleyo ndawo, eyi-enjoya nempilo yalapho eyayithulile ingenaso isiphithiphithi esinjengesaseDubai la basuka khona. Nokwathi one day uNoah ngokuthi wayefuna angalinyaza u-stepfather wakhe wayenzela ukum-expose ngoba waye-uploada leyo footage eyimayelana namanga ka-stepfather wakhe u-oil boss efuna ukuframe u-Elias. uNoah wayesendela ama-journalist lavele iqiniso. Bahlala kuleyo ndawo unomphela njengobaba nendodakazi. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.